byatangiye gute byagenze gute dutangirire mu kwezi kwa 11 hari mwaka 2023 ubwo witwa Casey Ventura yagaragaje ko yahohotewe kuko barakundanye bamenye ikine bakundana bari mu rukundo avuga ko yamufashe ku ngufu muri 2018 okay noneho akanamukorera ihohotera ribabaza umubiri tajye umuvandimwe yatubwiye ko ari ko cyajya tubwiye noza physical yakubwiye ko amabyibagiwe se yatubwiye ko ari ariko nyane hotel babaza umubiri oya ni hohoterwa ribabaza umubiri nivyo ribabaza ari mukorera muri icyo gihe anyije aramurega ariko bisa nkaho bitarimo kuvugwa cyane 2017 nuvuga ngo yamureze ku 16 nibwo ya firinze for urukiko ashaka kurega yego ariko ahita acinye baramuganiriza kuri 17 z'ukwezi kwa 11 habaye iki 17 z'ukwezi kwa 11 uyu Ventura twarimo tuvuga Casey abantu bakoresheje Casey cyane muri ino Casey ibibazo bye byabaye nk'ibifunzwe n'amafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Uyu munsi mu rukiko turaza kujya dusanga umunyamategeko yabihakanye kubera ko yavuze ati byaba byongereye ikindi cyaha cyo kujya kugira gute gucecekesha umuntu ariko bamaye miliyoni 30 barakirego bagira gute avuga ati ku munwa w'umuntu ntavuga njya mu kanwa. Tariki 23 z'ukwezi kwa 11 ubwo yaciyemo iminsi 6 yonyine undi mugore utazwi utaratangajwe amazina ye araza aravuga ati mu mwaka w'1990 na 1991 njyewe n'inshuti yanjye twagiye guhura na Puff Daddy ahitwa MCA Records muri New York icyo gihe adufashe ku ngufu araduhohotera. Ibi babivuze nyuma yuko Amerika imaze kwemeza yuko icyaha cyohoterwa ishingiye ku gitsina kidasaza nibwo bavuze bati bivuze ko tureze natwe byagira ishingiro bajya kurega zane 23 z'ukwezi kwa 11 uwitwa umugore witwa Joy Dickerson the same day kuri uwo munsi yatanze ikirego avuga yuko yahohotewe na Puff Daddy akoresheje ibiyobyabwenge akoresha imbaraga ubwo yari mu mashuri yisumbuye mu 1991 ndetse avuga ko yafashe amashusho biri mu byo gushinjwa uyu munsi ko yaguhohoteraga yafataga amashusho kugira ngo ajye ahora buri gihe yakoresha mu kugira ngo utagira ikintu kimwe utangaza. Tugeze mu kwa 12 umwaka ugiye kurangira rero tariki 6 z'ukwezi kwa 12 umwaka haje ikindi kirego kimushinja gufata ku ngufu ndetse no gufatanya n'indi kipe no gukoresha ikipe bagaha abantu ibiyobyabwenge kugira ngo babasambanye. Uyu mugore avuga yuko byabaye muri 2003 uyu mugore ngo arafite imyaka 17 yonyine underage. Urumva kuntu byatangiye kumukomerana twinjiye muri uno mwaka mu kwa 2 uproducer witwa Rodney akwanda ku izina rya Lord Jones yareze PDD amushinja ko yamukoresha ibyo atashakaga yaganishije umurongo w'ihoteli ishingiye ku gitsina ndetse biba n'intandaro z'uko abagabo benshi nabo batangiye kuvuye bakavuga yuko hari n'abahungu yakoreraga ihoteli ishingiye ku gitsina. Yes, aho ni mu kwezi kwa 2 tariki 26 tariki 26 ubwo tuhavuye tujya mu kwezi kwa 5 ubwo video yacaga igikuba ku mbuga nkoranyambaga ya wa wundi wacecekesheje kuri miliyoni 30 witwa Casey Ventura akubita cyane bunyamaswa ahohotera uyu Casey Ventura witwa PDD. Iyi video yagiye hanze ndetse uyu mugore nawe agira ibyo atangaza nyuma yaho y'ayo mashusho yari yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga na amashusho yafashwe mu 2016 yagiye hanze ari kuwa 4 mu gitondo kwa 19 z'ukwezi kwa 5 isi yose iravuga koko
ku itariki 22 twagiye uyu yahoze akorana nawe yitwa Makin, uyu yahise nawe arega aregera urukiko rwitwa Manhattan. Ni naho yanafatiwe, niho yajyanwe, avuga ko yamusirisha akamukora ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse akamufata n'amavideo mu mwaka wa 2003. hanyuma tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu haciye mu munsi umwe gusa undi witwa Apple Lampros nawe yaramureze avuga yuko ngo yamuhohoteye hagati y'1995 kugera muri 2001 ngo harimo inshuro 3 yamufashe ku ngufu ndetse aranamukomeretsa cyane. Ibyo byarakomeje, urumva yuko ni ibintu byakomeje kugezaho muri kuno kwezi kwa cyenda bwongeye kuza ikirego, arabwo yanatawe muri yombi. Umva gato kuntu ibyaha bye byasomwe ni bitatu by'ingenzi tubize gutatujyaho. Uyu nguyu ni umushinjacyaha bisomaga. That used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Let me say a little bit. Ni ibyaha bitatu by'ingenzi biruta ibindi. Icyambere racketeering, gukoresha nuyoza ndonye, uvuga ngo amafaranga kamworohereza babihanisha life in prison. Ni ukuvuga ngo reka tujya ngo tumaze kumva no mutsubi muhamye. Bitatu hari icyo racketeering, sex trafficking na transportation. Ni ukuvuga ngo yafataga abantu akabohereza mu gihe gukora uburaya mu bindi bihugu. Hari umwobo ngo uri mu nzu ye ugenda ukagwa mu nyanja. Ko abanyarwanda uyu mugabo kamubaye. Ubu rero umunyamategeko umwunganira we yavuze yuko bagize amahirwe ngo ibyo bashaka gusana byose babisobanuye kandi ngo we yishimye kuko ngo agiye kweza izina rye. Reka twumve ukuntu we yabivuze. We've been wanting to make. I think he came out. Mr. Combs is a fighter. He's going to fight this to the end. He's innocent. He came to New York to establish his innocence. He's not afraid. He's not afraid of the charges. There's nothing that the government said in their presentation today that changes anyone's mind about anything. He's been looking forward to this day. He's been looking forward to clearing his name, and he's going to clear. He's been looking forward to clearing his name. Ngo avuga ko bo nta kibazo na kimwe bafite, ari confident, yifitiye icyizere ngo ahubwo nayo yabyifuza kugira ngo yeze izina rye. Aramutse hamwe n'ibi byaha rero. Icyambere soma icyaha kugira ngo njye mitankubwira. Icyaha cyambere ni cyitwa racketeering. Cyangwa se yoza ndonye, life in prison. Nicyo gihano. Ni igifungo cya burundu ari muri gereza. Icya kabiri sex trafficking, maximum life in prison, minimum 15 years. Ubwo igifungo kinini no gufunga burundu, igito no gufunga imyaka 15. Kini transportation maximum 10 years in prison. Imyaka 10 muri prison. Ngayo nguko nuko bimeze. Hanyuma icyo twiteze rero niki? Icyambere ni ibyo ngibyo bijyanye no kuba hari filime documentaire ijya kujya kuri Netflix ya Curtis cyangwa 50 Cent ivuga kuri bya byaha, harimo n'abatanga buhamya. Iwe mu rugo basanzeyo uducupa 1000 tw'amavuta yifashishwa mu mibonano mpuzabitsina ihatirijwe. Ngo hari ikintu bita ivuta. Hari noneho n'imbunda zidafite siyo numbers cyangwa se imibare yerekana igihe zakorewe naho zavuye. Ni ukuvuga ngo aramutse yemewe no byaha atagoye urukiko nubwo byose arimo kubihakana. Igifungo gito gishoboka ni imyaka 15 babihurije hamwe kuko biriya byarimo bigwa mu bindi. Wibutse ko ku munsi w'ejo yashatse gutanga $50 ngo bamurekure. Izo $50 bazanze amubwira bati hafi. Amavideo yatangiye kuza arimo abahanzi batandukanye, harimo uwitwa Asha wavuze ko yabanye mu rugo ariko atigeze abibona. Kumbe hayibere yakoraga ngo ni freaky parties, yakoraga ibirori. Hari n'amavideo yagiye hanze arimo yakabana amatelefone. Uyobonye babone ejo bateye muri babyinaga bambaye ubusa hano i Kigali, fata nka biriya bintu. None akazana abantu benshi, akazana n'abakobwa bateje imyaka, abakuru n'abahanzi. Ngo hari n'amashusho FBI yafashwe dega kumusaka yerekana uwitwa Jennifer Lopez arimo ajyamana n'abakobwa bagenzi be batuje imyaka y'ubukure ndetse n'abahungu. Ayo mashusho ngo ari nayo yabaye intandaro yo gutandukana na Ben Affleck kuko FBI yabibwiye umugabo we kuko bari barasezeranye. Hamwe bati umugore we nawe twabonye mu mashusho dufite nawe arimo. Uzi ko bayutse gutandukana ejo bundi nta n'ukwezi kuracamo. Ubwo rero muri ayo mashusho bivuga yuko hari n'amashusho umwe mu wari mu bodyguard we afite ya PDD yahinduye umugore Mick Mill. Hari n'amawodi yasakuza cyane muri gahunda.
wiki Meek Mill ni umuraperi ukomeye cyane wanakundanye na Nicki Minaj cyane rwose cyane ibaye baby yego satani nyamara arimo amubwira ati baby rero kesi ya PDD ni kesi iremereye cyane, ni kesi ikomeye. uwitwa Kate Williams ni umunyarwenya akaba n'umuhanzi ni umunyamerika ukomeye yarabivuze muri 2013 avuga ati ariko PDD mubirebe neza bro ngo yafataga abantu nka 500 akabafata akabashyira muri iyo nzu mukabyina abantu bagasambana bakagira ibiki agafata amavideo mwese igihe cyose agukeneyeho serivisi ukayemera cyangwa akagushyira hanze nicyo yavugaga. Ubu rero ikindi gihe ari gikomeye kangisha ibyo ngibyo kitaremezwa nuko ashaka kuba ari bya bindi ngo bitera Illuminati urumva binyuzweho nabo barimo abantu bakomeye cyane muri guverinoma hariya muri Amerika ngo bashatse ko expose uyu PDD bikavuga ko mu bandi bakora ibintu byenda gusa n'ibyo mu ibanga harimo umugabo w'umuhanzi kazi ukunda cyane ku isi Jesus. Ibya PDD birakomeye ariko witwa 50 Cent arishimye. Documentary ya 50 Cent nayirekura iraba iri most streamed mu gihe gito cyane. Umuntu wa mbere widekaraye kavuga kamwanga ashaka ko banamukurikirana ko yanishe Tupac yagize ate amaze imyaka myinshi agaragaza ko uyu PDD cya Puff Daddy atari umuntu mwiza. Nitwataha ubu icy'ingenzi nuko uriya ngo abantu iyo byo bakora byose ikize murakizi ko Imana yabigukunda. Umugire wa gatatu mwiza twe tuzasubira ku munsi w'ejo muri Showbiz Day mu kanya n'amakuru agezweho ndetse nyuma haraza kuza n'amahumbezi bamaze kugera ahangaha. Ubwo message dutanze ibintu byose ukora cyane cyane yari bibi bubizi ibintu by'amashusho mu byitondere tuya tubivuga hano kizima Imana inkunda.